Oke guys, bakso bakar dan bakso aja ya. Tadi pakai tahu nggak sih? Tahu boleh sedikit aja kayak. Ya. Sip ya. Bakso goreng mekar. Oke. Semuanya rendang aja. Oke kayak, gua rendang aja. Rendang aja atau campur? Rendang aja kayak. Rendang dia lebih mantap. Oh, 5.000. Tulangannya mau kan? Itu favorit kayak wih di sip. Nggak pedes kan? Pakai saus nggak? Nggak usah kayak. Oke, buat nasi aja sih ya. Oke, mantap ya. Bakso bakar. Ya kayak. Sip.